Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa, gdje je Violeta? Oprostite, nemam vremena za to. Moram početi podučavati Violetu odmah. Molim te, čitam te kao knjigu. Predvidljiva si, ti si sigurno lav, jel da? Zapravo, bit. Eto vidiš, pretvaraš se da si nešto što zapravo nisi. I jesi li ti sad udana? Sama sam bez Ti bi brige. se trebala brinuti. Dobro jutro. Dobro jutro. Odlično. Drago mi je da ste tu. I na vrijeme. Ovo su pravila kuće. Molim vas da ih dobro proučite što prije i da ih se pridržavate kako ne bismo imali problema. Volite imati stvari pod kontrolom. Može se tako reći. Olga će vas provesti po kući. Violeta je u kuhinji. Ispričajte me. Ne bismo li je trebali provjeriti? Govorili druge jezike, portugalski ili irski, gdje je radila do sad? Izgleda kao prodavačica odjeće, a ne kao učiteljica. Znam da si ovakva iz ljubavi prema Violeti, ali vjeruj mi da sve imam pod kontrolom. Naravno, dragi. Jedino što je meni bitno je ova obitelj. Znaš što?